Works and Welfare, Chairperson Tungko Hanapi, Vice Chairperson Dalipe Jimenez, al members Eding and Nuño. Chene pa kayo Dron, Committee on Tourism, Arts and Culture, Foreign Relations, VP Elago al Chairperson, Benjamin Gingona, si Consul BG Gingona al Vice Chairperson, and members si Umaga, Eding and Olaso. Mientras na Committee on Trade and Investment, el Chairperson si Monsi de la Cruz, Vice Chairperson Cesar Jimenez Sr., members Elago, Eding and Atilano. Committee on Urban Planning and Land Use, si Konsehal Attorney Kim Elago, el Chairperson, Vice Chairperson Cesar Jimenez Sr., el members de la Cruz, Eding and Villaflores. Committee on Urban Poor and Organization and NGOs, Chairperson Konsehal Josephine Pinpin Pareha, Vice Chairperson Juan Climaco Ilago II, members Atilano, Olaso and Eding. Committee on Ways and Means, Crisanto de la Cruz, el Chairperson, Vice Chairperson Cesar Jimenez Sr., members Eding, Valesco and Gingona. Committee on Women, Children and Family Welfare, el Chairperson Consa Lilibet Nuño, el Vice Chairperson Aljihan Eding, members Josephine Pareha, Umaga and El Lago. Committee on Youth and Sports, of course, el Chairperson, el SK Federation President, Honorable or Councilor Kerry Jan Piok. Sabi Jan Kerry, yun. Kerry Jan Piok gali. No, Vice Chairperson Consal Atilano, members Villaflores, Umaga, Itambian Gingona. Floor Leader, of course, Consal Cesar Jimenez Sr. and Assistant Floor Leader John Dalipe. Mientras sila pa mga special committees, People's Law Enforcement Board, tali si Consal Pinpin Pareha, Local School Board representing Committee on Education, si Consal Atilano, a Local Health Board representing Committee on Health and Sanitation, Consal Dalipe, City Division Council or City Development Council representing Committee on Appropriation, Vice Mayor Romel Agan, Liga ng mga Barangay Representative, of course, Jerry Perez, Housing Board, Consal Elago and Jimenez, Waste Management Board, John Dalipe and Olaso, Zamboanga City Economic Zone Authority, De La Cruz and Agan, Panel of Negotiators, Agan, Peace and Order Council representing the Committee on Peace and Order, Josephine Pinpin Pareha. So mga bisinos, total di aton mga konsehales el yapirma. Yeah, alegre yo que el quien está encabeza ahora con este Committee on Labor, amo si King Umaga, because he is one who has really made a promise. Aquí kanato na programa de ato do Dateline Teleradio que quiere le mira el propio reforma también con este mismo sector del obreros de ato aquí en el pueblo de Zamboanga. So, particularmente si hagan que el tabla kita, ¿no? Si como por ejemplo en mga diferentes compañías que está siguiendo con este mismo leyes de obreros de ato, debe ser empuja o man pressure con el Department of Labor to come up with a list, no? Of who are these violators so that sila, el mismo lisensya de sa mga kumpanya, hindi ba kanila magdali mas? If they cannot sila follow labor laws in the city of Zamboanga, then they do not deserve a license to operate in the city of Zamboanga. Exactly. Diba? Uto lang ese. Anyway, kaya ito bibiyada de Zamboanga, considerando que el cuantame aquí si Bato de la Rosa, amo man quien siempre el quedadao, el uwi ko na sa mga kaso del extrajudicial. Pero antes de ese, Ron, tiene punto aquí, no, acerca del committee, no? Tiene esta pregunta aquí si AA, ara sabi daw sila quien taagara ko ng committee, si por ejemplo, mga bibientes nuclear na uno konsehal na taagara ko ng committee on dele ara, pwede ba daw kita planta kaso para manda kita ko ng committee? To be specific, nuclear kami kung Atilano na committee on utilities kay lalo ya na elektrisidad kay hindrance le. El mga evidence tamen na mga kosa taabla like akel daw ya gusta ko ng problema akel ya pasan na IMC. Posible ba mga bibientes manda ko nele kita na DCU committee? Paborya lang. The bottom line is that if you feel strongly that way, you should come up with a letter of petition to be sent to the council so that the council can readjust itself. If you feel that he cannot he should not head the Committee on Energy or Utilities. Entonces, ese carta de ustedes will play a very big weight na mismo Consejo Local de Aton también. So you have to come up with a petition
a letter of expressing your opposition con ese assignment con el Si committee. Tamira Otedes, por ejemplo, no? Kay sabi to, public utilities, entra wala kuryente y agua. Recentemente, tiene kita problema de kuryente, although ahora, hinahinay ta resolve on its own, no? Hindi kaya ablaya entra bini el committee on public utilities. Ya tiene kita problema de agua, hinahinay, resolve ya kaya kay ulan. So, tanong siguro ang mga gente kaya masinta niya sa Committee on Public Utilities, pero sad to say, ese committee ba no ay si huga importante role para resolve kung nakil mga I problema. think the opposition here, klaro Felipe, kay mas ante pa, sabi man kita, that when Albert Aguilano was still president of Samselco, ang mayuri na problema diya kausa pagkasama na tiempo tamin di suyo. Well, I don't put it that way. El Dimio Kerio man associate ko nese while he's already there at the City Council and chairing the committee which is supposed to be in charge, no? Yeah. Of, not necessarily solving the problem, but easing the burden of the people out of the problems that were created by the electricity Pero shortage kung and talaga water kita, shortage. demokrasya kita kina Ciudad de Zamboanga, si Otedes, ang mga vivientes, el mismo constituente del pueblo, pasinti, que esa designación con un chairmanship para la comitiva que dale que gente na propio, Otedes mismo tiene el derecho para escribir carta de oposición con el mismo consejo local, donde te dale, mira, el de ustedes oposición. Ano sabi lang kita, if it reaches the council, it carries weight. Well, definitely. If the council is supposed to be representative of the people, then they should hear Punta kita the ahora con representation of the people. Punta kita con uno del mga senior members, I think the most senior, no? Diba? Allí, punta kita. Kasi San Jimenez, That's como a por valid ejemplo, question. designado la un posición, pero el mismo gente, let's say for example, you have a signature campaign of about 1,000 people who sign against it. Then that's a Signature clear campaign, opposition. Some people. Diba? Pregunta kita, that's a very good question. Ahora lang yun sa lapod yan sinaklase de asunto, no? Bonito kasi pregunta ahora ko lang dito na siguiente bisita. Pwede ba el Tiene viviente? fuerte oposición con el mismo viviente que está sinti sila que este particular comité que está ya designa con un persona gente na propio bajo la decisión del mismo consejo local, el mismo gente tiene el derecho para man voice out de la Por oposición ejemplo, del mismo no? consejo Por local. ejemplo, reklama sila. No quiere kami con Konsehal San Jimenez encabeza con el Committee on Elderly because San Jimenez looks like 16 years old. Hindi, senior citizen. Mga justification ba? Sí. Na el pregunta allí, if it reaches the council, will it carry weight? Will the council as a whole listen to that and come up with reorganization? Or not necessarily reorganization? Kailang Ideally speaking, if you're asking me, ideally speaking, the council should hear because they are supposed to. They're supposed to be the sounding board of the sentiments of the people. Bonito siya. ¿De ba? El consejo de Atun, el representación de este mismo concejales de Atun, suponiendo el voto del viviente. Si el mismo viviente estaba pone con ese, entonces debe sila uwi. Kaya Sabi kita, Ara, el rules. the Aton acknowledge the fact that they are the representatives of the people, the voice of the people in the in that hall of the halls of council, no? Yeah. So sabi kita, si el mga konsehal ba will be sensitive also to the wishes of the people in case el mga gente hablaano, Alegre yun siya. kere ko na sa talpulano ko na sa komitiba, no kere kami kay por causa hindi sa epektibo. Something ang sila. Alegre yo sé que el mismo viviente sa ta conversa. Que quiere decir, now the people of Zamboanga feel empowered to be able to speak Si and make demands of their working council. Si ta siente sila que hindi amo a decisión, ustedes mismos debe escribir el carta de petición con el mismo consejo local que dale mira en oposición con este mismo Chene gani ki follow up text message 4150, no? Ablale good PM Ron, Bird and Philip. Reaction to the previous texter against the chairmanship of Atilano. Yes, that councilor is not proactive incompetent. If the good councilor still have delicadeza in his mind, he better opt not to accept the committee. Then na lang yung ablal ultimo palabra kay So sabi kita mga bisinos na di aton floor leader este tiempo si Cosa el Manera o si tiene ba derecho el
ordinaryo voter para magkakita na chairmanship ko na konsehal na alina po sa lokal mga bisino sa Dapat September. niya itong coming guest hour, imbita-imbita to kumingo para silang tuloy may kawe sa kontento sa klase de pregunta. Yabla pakat hindi qualify para sa person na senior citizen. Pasensya lang. Pero cuantas claras lang también mga vecinos no na asunto del problema de kuryente y también agua kaya experiencia kita, it seems that Councilor Albert Atilano ya kita bien silent no heading the chairman del utilities no I don't know no man kita experience también con ele o PD con ele para man intervene kayo busca solusyon pero at least some legislative measures para pwede masking kilaya solve o aklara con el asunto. Sabi ustedes, okay, this is a fact, ha? Cuando caliente ka sa issue del problema de kuryente, campaign period aquel, no? Pero campaign period siya na siyempre sila session. Imbita kami, dito ng amigo, para beneki, para dali tamin eldisuhin as to how can we solve the problem of electricity. Kerele, habla pale, silensyo, monamente di mio plantada ki, el salió man kwento-kwento, so bira pa si kumigo di una vez todo. But he should have remembered that he is the chairman of the Committee on Public Utilities. Por eso Those are the thing of the past. mientras sabi también kita el role del Abierto también el día por Johnny para Sí, con sí. el concierne concejal para contestar, to give him justice also. Mientras tanto, el diaton este topic para esta tarde, although yaman sa giwi lang kita na topic di aquel mga bisinos, no? Kaya kita sabi, kilaya de importante el chairmanship del diaton na bisita esta tarde, si Consehal Attorney, este Cesar Jimenez Sr. mga bisinos. Ito na ito problema. Sabi kita mga bisinos, 2:57 in the afternoon, ay Birapael. Daytime Teleradyo.